नवीन चंद्र मण्डलनो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मेन अफ द इयार बान्था इंखं पाब्लिकसननि सुंथानाय एबा बानजायनायाव इंखं वेलफेयार ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि साबसिन सुबुं एबा मेन अफ द इयार बान्थाखौ होबोबाय थादों। देग्लाय बोसोर 2022 आव बे बान्थाखौ सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार सोनाब साथालिनि थागिबि मुस्रि नवीन चंद्र मण्डलनो होनो थि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि मुस्रि नवीन चंद्र मण्डला भारत सरकारनिफ्राय आजिरा मोननाय सासे गोजौ सारिनि मावख'गिरिमोन। सोरखारारि खामानिनिफ्राय आजिरा मोनखांनानैबो नवीन चंद्र मण्डला जनानै थायाजासेनो सोनाब बंग रायजोआरि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समाव आफादगिरि जाबोदोंमोन। बेनि उनाव सोनाब बंगआव मेस बर' समाज दानानै गायसनगिरि आफादगिरि जानानै दं। मेस बर' समाज दानानै नवीन चंद्र मण्डला उन्दुहाबनाय मेस बर' हारिखौ फोजाखांनायाव गोबां खामानि मावबोदोंमोन। सोनाब बंगआव बर' हारिनि हारिमु धोरोमारि बिथिङाव बाथौ गाननाय जोमनायनि बिथिङाव मेस बर' आइजोफोरखौ दख'ना गानहोनाय, बयबो हौवाफोरखौनो आर'नाइ गानहोनाय, सोलोंथाइ बिथिङाव मेस बर'फोरनि थाखानाय बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो मुस्रि नवीन चंद्र मण्डला आथिखालावबो खामानि मावगासिनो दं। बेनि अनगायैबो बिथांनि दैदेननायावनो आथिखालाव सोनाब बंगनि गं 138 गुदि फरायसालियाव बर' राव सोलोंनायनि बर' आयदा सोसनहोनो थाखाय सा 138 फोरोंगिरिफोरखौ सिलिगुरिनि नर्थ बेंगल इउनिभार्सिटियाव बर' रावनि डिप्ल'मा एन्ड बर' फोरोंथाइ मावबादानि गेजेरजों डिप्ल'मा फोरमानलाइ गथाय होग्रानानै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जायो। 75 बोसोर बैसोआवबो नवीन चंद्र मण्डला आथिखालाव न'आव ओरैनो जिरायनानै थायाजासे खामानि मावबोगासिनो दं। बे मेन अफ द इयार बान्थायाव नोगोद 25,000 रां आरो गांसे फोरमानलाइ होनाय जायो होननानै इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारिया मिथिहोदों आरो लोगोसेयैनो बे बान्थाखौ फैगौ 19 सेप्तेम्बर 2022 आव सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकसननि जोनोम सान खुंनाय चिरां जिल्लानि बिजनियाव इंखं पाब्लिकसननि अडिट'रियाम हलावनो गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों। সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইংখং ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি যিটো ইংখং পাব্লিকেশ্যনৰ এটা অংগ বা শাখা, এইটোৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছে মেন অফ দ্য ইয়াৰ বোলা এটা বঁটা। আৰু এই বছৰ 2022 চনৰ নিৰ্বাচিত স্বনামধন্য ব্যক্তিজনৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে এই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি 20 আগষ্ট 2022 চনৰ শনিবাৰৰ দিনা এই শুভ লগনত বিজনী প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলৰ যোগেদি সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে ইংখং ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ কোভিড সংক্ৰমিত দীৰ্ঘ 3 বছৰৰ স্থবিৰতাৰ পিছত 2022 চনৰ মেন অফ দ্য ইয়াৰ বঁটাৰ বাবে গঠিত জুৰি বৰ্ডৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত উত্তৰবংগ নিবাসী শ্ৰীযুত নবীন চন্দ্ৰ মণ্ডল মহাশয়ৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এখেত এই বঁটা প্ৰাপকৰ তালিকাত 14 নম্বৰ ক্ৰমিকৰ হ'ল। জুৰি বৰ্ডৰ বাছনি আৰু পৰামৰ্শ মৰ্মে শ্ৰীযুত নবীন চন্দ্ৰ মণ্ডলৰ নামটো ইংখং ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে যোৱা 19 আগষ্টৰ সাধাৰণ সভাত গৃহীত কৰে আৰু এই মৰ্মে ঘোষণা কৰা হ'ল। তেখেতক সন্মানীয় জুৰি বৰ্ডে তেখেতৰ নিম্নলিখিত কৰ্মৰাজি আৰু গুণসমূহৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। 1 নম্বৰতে তেখেত এজন নিস্বাৰ্থ সমাজকৰ্মী আৰু স্বজাতিপ্ৰেমী। দ্বিতীয়তে তেখেত ভাৰত চৰকাৰৰ এজন নিকা উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল। তেখেত গোটেই বংগদেশৰ বড়ো বা মেচ সম্প্ৰদায়ৰ চতুৰ্দিশ উন্নয়নৰ বিৰামহীন কৰ্মী। 4 শ্ৰীযুত মণ্ডল বংগৰ ৰাজ্যত বড়ো বা মেচ সকলৰ উত্তৰণৰ বাবে প্ৰথম মেচ সমাজ গঠন কৰোঁতা, লগতে বড়ো সমাজ সংগঠক। 5 তেখেত বংগৰ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ সংগঠক। 6 তেখেত বাথৌ ধৰ্ম, বড়ো ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষক। এইখিনি, ধন্যবাদ। এই বঁটাত
কেছ আছে 85,000 টকা আৰু এটা মমেণ্টো থাকিব এইখিনি আৰু চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব। ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে মেন অফ দ্য ইয়াৰ এই বঁটাটো বিভিন্নজনক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দি আহিছে, কিন্তু এইবাৰ আমি মাননীয় নবীন চন্দ্ৰ মণ্ডলক এই বঁটাটো আমাৰ ইংখং পাব্লিকেশ্যনৰ যিটো অডিটৰিয়াম ইয়াতেই ইংখঙৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 19 ছেপ্টেম্বৰ সেইদিনাখন নিজৰ ঠাইতে দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ ইংখং ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে ইংখং পাব্লিকেশ্যনৰ অডিটৰিয়াম হলতেই এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিব অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।